masih ready bolong. Yang minat mau rapat bacem Jepon Duras kopi masih ready 11.700 2017. Ini 15 lebih dikit 2019, 15 juta lebih dikit. Ini enggak sampai 7 juta 2011. Ini harganya 15.500 2017. Monggo merapat bacem Jepon Duras. Ora usah. Iki tahun piro? Tahun 2000. Milenium asli. Asli Blora. Asli Blora yo. Oke. Fakture ngene yo ijo no. Ada ready. Duh. Regane piro? Selawe mek susuk siti. Selawe. Montor ini saiki 20 juta ta. Selawe pengiriman 1000 asli. Duh ya. Sapitane Bay Pro. Terus Persis 0 siap bongkar. duh. Oh persis 0 siap bongkar sak rimason sekere. Kocak montore. Ori gawan pabrik, plat nomor ya cantik 6000. 23. Wah, 23, Mas. Piro iki, Pak? 13,5 mek susuk. 13,5. Mas susuk yo. Rong Kilometer telu sithik 24.000. Bukan bekas koperasi. Bukan. Istimewa lah di kelasnya. Nomornya super. Per 2023. Lihat Excel lo. info Kak, info. Sipir 2022 Awal. awal Regane piro niki? 16,5. 16,5. Bisa nego sithik. Iso nek sithik aja. Motor ora ono regane. Ban ready anyar-anyar kilometer 27. Oke, siap. 9,5, 14 mesin segel. Kilometer 60 ribuan. 9,5. Larang yo cakuke yo. Oke, lor. Mio M3. Pajeke urip 2016 awal. Lokasi bacem Jepon Dura. Regane 7 juta susuk. Nggih. Jeluwung mesin peno segel. CBR 2017 plat lokal Blora, mulus glowing. Siap pakai. Lokasi bacem Jepon Dura. Untuk harganya kita jual 13.300 nego.